Assalamu alaikum. Ren salmina nokku ka wondon. Idon ka derol nawna selli depuis Conakry. Merci Mamadou Lamara. Merci à tout le monde. Bonsoir. Ça fait un peu longtemps. On avait un problème de connexion. Merci à tout le monde. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Salam Boy. Merci Boy. Ibrahim Bangoura, salam alaikum depuis Dakar, Maxba. Diallo AMD, merci. Partagez la vidéo. Bachirno Amadou, salam alaikum. Content de vous revoir, merci beaucoup. Salimatou Binta, merci. Ara yewtere men den hande ko yowiti kono wowiri non kono bane adama on wawira yewitorade wonki makko kin o anda ko honno o wurirta e hoore ndi leydi ɗo ara o son jaaki ko feƴƴiti. Merci Hamidou Lyon, bienvenue. Salimatou Diallo. Tuma kala bane adama wuri ka hoore leydi ɗo no woodi piiji ɗi o diwa andude. Ronkugol mo andugol ɗin piiji ɗon no wona sombo o yana e majji o heɓa sattende sattunde e o fiino mais haɗa tampere waɗi. En ara sendoɗen ɗo. Merci Bachirno Amadou, merci, ça fait plaisir aussi de vous revoir. Bane adama si ari ka hoore leydi ɗo golle ma arane ɗen taw ko ya ɗaɓɓitu Allah. No bane adama on ɗaɓɓitirta non bane adama, ma no bane adama ɗaɓɓitirta non leydi, ma no bane adama ɗaɓɓitirta non golle ma expérience ma gandal, Allah wona non ɗaɓɓitirte. Sa ɗaɓɓiti joni nawna selli ko nawna selli yiyata. Sa ɗaɓɓiti Amérique ko Amérique yiyata. Sa ɗaɓɓiti France ko ɓuri hewde kon ko France yiyata. Sa ɗaɓɓiti politicien jo, sa ɗaɓɓiti batinijo, sa ɗaɓɓiti kala ko ɗaɓɓituɗa kon ko ɗum yiyata so wona Allah. Allah na non gollirta dalla spiritualité ko ɗum waɗi o inni laysa ka misli shay'un, o nanda hay e hunde. Dalla spiritualité si a ɗaɓɓiti Allah ko hoore ma yiyata. Si a ɗaɓɓiti Allah a yaltihiɗa ɗaɓɓitude Allah ko hoore ma yiyata. Si a yii hoore ma siɗa ɗaɓɓitude noon ko a hombo ko a honɗum ko Allah yiyata. Ko ɗum waɗi faamugol fi Allah no sattani wonɗo e fedde, wonɗo e clan, wonɗo association jogiiɗo hakkille woote. Faamugol fi Allah no sattanimi ɓe moƴƴano. Mi fillito yewtere nde. Bane adama si ɗaɓɓiti bane adama ko bane adama on yiyata, mais tellement que Allah no yurme kanko himo yurme mo yaaji yurmede. Si a wiiɗa ɗaɓɓitude mo ko hoore ma taw o hollata hoore ma. Par ce que men na hunde wotere ko bane adama juuti jangude, ko bane adama juuti heɓude kaalis, ko bane adama juuti yangade. Si o yiyali hoore makko haray wona hay o hunde. Si c'est qu'on appelle la conscience. Haray mo wuuri dans le subconscient, mo wuuri e ngandi wowaani. Si a wuuri e ngandi wowaani ɗi ko wowaɗe société on tawal e ko nanditi en e conformiste e copie jokkata. O ɗum yiyata bane adam himo haaɗi himo metti, himo haaɗi mo metti par ce que wona ka o heƴata o heƴini hoore makko. Wona gurdam makko mo wuuri. Merci Malal Fafaya. Donc haray mi ɗaɓɓiti Allah, mi yii hoore am, mi ɗaɓɓiti hoore am,
mi Allah. C'est comme ça la spiritualité. Yaay ka Qur'an. Ɓe yejjiti Allah, Allah yejjintini ɓe wonki maɓɓe ki. Jaka sa anditi Allah o andintinte wonki maaki. O kanko jogi saabi wanga, ko kanko jogi code aduna yakira, ko kanko jogi jawle ɗe, ko kanko jogi ɓuttu on. Kono ko fiima o tagirani. Une simple reconnaissance suffit. Andugol Allah ko kanko tagi, andugol bay ko kanko tagi, ko kanko duwa jonnitede jeyal, ça suffit. Anday kisan ko hombo. Merci David Palmer, l'infatigable. Anday kisan ko hombo. Si afalaka yande jungo PN, afalaka yande jungo batini, afalaka yande jungo arnaker, afalaka yande jungo debbo bondo, gorko bondo, afalaka yande dans les mains des esclavagistes maccininay ɓe yimɓe, afalaka wonde siiɓe teɗo ɗaɓɓitu taw ko hombo adduma ɗo, a ɗaɓɓitay tun ko hombo adduma ɗo, kanko Allah wona o hawjuɗo, ko hoore ma yiyata. A anday ko hombo foddi e yangi maki, a handay ko hombo foddi e jawdi mandi, a anday ko hombo foddi e giggol mangol, a anday ko hombo foddi e tamma on. Aray a yii hoore ma. Mi ɗaɓɓiti Allah, mi yii hoore am. Mi ɗaɓɓiti hoore am, mi yii Allah. C'est comme ça Dieu. Dieu n'est pas humain. Ko ɗum waɗi ɗuyte o hulugol lette gabru, o hulugol ko ɓe hulɓinirta on piiji koro, ɗuyte ɗum ko angal iman. Hulugol ko duwaka hulede ko iman woni ala. ɗuyte o moccitagol, ɗuyte o sekkitagol himɓe, ɗuyte o hulugol ko on ɗum waɗoyta, ko honno mi gerdoyta. ɗuyte ɗum fof ko angal iman. ɗuyte ɗi calcul ji pandi. Encore, merci Mohamed Lamine Baldé. Vous nous regardez depuis d'où? On avait un problème de connexion. Merci beaucoup. Merci Ba Malmon. Si tawi Allah andinima ko hombo e nder ɗaɓɓitugol mo, o arsikete ko wiyete ko la spiritualité, o arsikete ko wiyete kon tawhid. O arsikete ko wiyete kon ɓuttu ɓernde. Si tawi an ko rewata kon, ko hulata kon, ko goto a ɓuttini. Eme reweteɗi huleteɗi temedere e gulluji e gotum be rewnete e lawol, mais c'est pas facile. Si tawi an huleteɗo ma on ko goto, reweteɗo ma on ko goto, shar'inowo no rewirtamo non ko goto, mais ko ɗum on liberté. E so tawi noon a reway moodi ma, a reway ɓengu ma, a reway lando ma, a reway yumma ma, a reway bemma, a reway waliyako, a reway nano, a reway ñaamo, a reway koyɗi, a reway kramko patine, a reway bile, a reway miijoji ma. Merci depuis la Côte d'Ivoire Mahmoud Lamine. Pour Souleymane Ba ko si reweteɗi ma ɗin ɗuuɗi, probléme ji ma ɗin ɗuuɗay. Si reweteɗo ma on ɗuuɗa, probléme ma on ɗuuɗata. Merci Mahamadou Sarafou. Si reweteɗi ma ɗin no ɗuuɗi, probléme ji ma ɗin no ɗuuɗi. Maccuɗo jooma dimo goto on no ɓuttini, maccuɗo jomiraɗo dimiji ɗuɗuɗi, ɗum ko probléme ɓay ɗi fattodirta. Nde o en no inna ƴawru, Allahru goo no wiya cippo, nde Allahru goo no wiya ƴaw, wondu no inna cippo. Ko ɗum yiyata ɓina mi anda anday
oɗo wiya hirse, oɗo wiya mocco, oɗo wiya ƴaw, oɗo wiya ŋaaño. A anday, anda. Si a ɗaɓɓiti Allah mo holle hoore ma, si a ɗaɓɓiti hoore ma mo holle Allah. La spiritualité c'est tout. Si a ɗaɓɓiti Allah mo holle hoore ma, yi'a hoore ma. Votre intention c'est d'aller chercher Dieu. En réalité an intention ma an nema hiɗa ɗaɓɓitude Allah e nder ko ɗaɓɓitata Allah ko e janngugol defte e jokkugol ceernoɓe eɗe weltani ceernoɓe men ɓen wonɓe waɗande en tafsir, eɗa jokkude kramakoɓe, eɗa jokkude recherche scientifiquement, eɗa jokkude mijitagol fi Allah, eɗa jokkude waɗugo jirka, eɗa jokkude accutugol piigo jokka positivité e nder ko wonna ɗaɓɓitude Allah kon. Kanko mo hawja yi'a noon hoorema, anda hoorema ko a majjuɗo. Sa yalti e majjere a yi hoorema no way si goɗɗo hawko yima e ladde e burure, a anda ka yiwɗa, a anda ko honɗum pottitotoɗa, ko honɗum aduwa ka pottitade. No gasa hiɗa ñamida e bonoji, no gasa hiɗa walodo e bolle, hiɗa jindida e sowasi, hiɗa okka sowasi ayɓe e nder ko wiɗa kon hiɗa ɗaɓɓude Allah. Yi'a hoorema yalta e maccangal, yalta e maccangal e nder ko ɗaɓɓitata hoorema, yalta e maccangal. Merci Agibou Alpha Moba, merci mon petit, merci Mokhtar Diallo, merci David Palmer. E nder ko ɗaɓɓata Allah ko mo holle hoorema, anda ko hombo yadata, anda ko honto bugotoɗa, na ka woni wo bugete, na wonɗo wo ñamidete, na wonɗo wo duwa ma heɓande ma heɓanta, na e suudu wo walotoɗa. On tuma noon ɗaɓɓita noon hoorema, enne tun ya ɗaɓɓitu noon hoorema, ya Allah na la automatiquement no yirte noon aduna on wona noon Allah yirta aduna on. No yirte noon yimɓeɓe na noon duwaɗen yirde Allah, no ɗaɓɓitirte noon yimɓeɓe na noon Allah ɗaɓɓitirte. Sa ɗaɓɓitiɗo waliwjo ko kanko yiyata, a yiyata hoorema. Ça tu vas payer. Sa ɗaɓɓiti batinijo ko batini yiyata, tu vas payer, ça va te coûter cher. Sa ɗaɓɓiti association, ça va te coûter très cher. A nata yiɗa tampi, yalta yiɗa tampi. Donc haray sa ɗaɓɓiti Allah a yii hoorema, Allah jonnete goɗɗum ngo ko honɗum wiyete ɗum la force de la patience. Haray an e luttuɓe ɓe na on goɗɗum. Haray hande kadi a rerɗiɗa defandugol hoorema. Merci Ceerno Diallo. Haray an c'est à dire ko goɗɗo dogata inna defanda e hoore mum automatiquement, toi te regarde parce que tu te suffis. Goɗɗo dogata inna defanda e hoore mum expliquant, non, toi tu n'es pas dans ça. Hiɗa andi énergie ma on ko on to naɓatamo et puis ça paye. Hiɗa andi ko hombo haɓidata e mum, hiɗa andi ko hombo yeddotirta e mum, hiɗa andi ko hombo poɗotir. Tu n'es pas aveugle maintenant, parce que andi tu as de la valeur, ton temps ça compte, ɗengal ma ngal ça compte. Parce que hiɗa andi la paix ça coûte cher. A jaɓata bonnugol ɓuttuma, a jaɓata bonnugol ɓuttuma e wigol hiɗa defandude hoorema, hiɗa explique. Non, ko wonuɗa kon ko ɗum wonuɗa.
Ça ne sert à rien de se défendre ou de s'expliquer. Ko wonu da ko, ça se manifeste. Gite ma de inna yimbe be go ko ni way. Ça ne sert à rien de se manifester. Le temps, ça y est, inna yimbe be ko ni wawda. Merci Suleiman Ba. Ah oui, si tawi tun a jaɓi ɗaɓɓitugol Allah o hollima hoorema a ɗaɓɓiti hoorema o hollima hoore makko jati makko, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça y est, Allah, c'est fini. Il devient ton guide, il devient ton bras droit, il devient ta protection. Shayi Allah wana ta arsike batin, awana ta arsike PN, awana ta arsike politicien bombe, awana ta arsike en bonna. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, wadi mina na sofalito. Ida wada sofalito. Yawda bita Allah holle horema. O holle ko honnu wada wande ko honnu gaynata. Sona dum be adinte kadi hay jangu goddo adinte. Le monde est rempli d'arnaques, même demain. Même demain, quelqu'un va régler ton compte. Inde dina, inde enang, inde parti, inde association. Même demain. Ostelo isa. Jonno jeten les PN, les pervers narcissiques. Buy e modon no gollude e PN. Buy e modon posbe modon son de PN. Rewbe modon son de PN. Modibbe wobbe e modon ko PN. C'est des personnes très très dangereuses. Hein? David, non, c'est l'amour, mais David, mon patati paye. Anda woni ko woni PN. Yaltu e moccagol anda. Shaytanu rumandu no ka suudu. Jinna bilu aju jinna wala. Jinna no yidi ngurdam burma. Di ala ko di wada ka bandu mano. Mo yetti ma do joni humi e godda jabay. Ati wa basete. Dan ida wiide, ida yidi modima, ida yidi benguma, ida yidi kotoma, ko du wadi mo tampinde ma. Fa mali woni. Ka haqiqa ayida lo pervers narcissique parce que anda konno yidirta mo anda. Non. Ko personnage mo créé o yiduda. Konno yidirta mo ayali anda. Merci Nampu Jama Bande. Nyande yiwuda mo kanko tiri ko du wiyete double face. Nyande yiwuda vraiment kon. Adoga e pottiton a kala bani adama arawana fo waduma. Bani adama fop no mari face ji didi. Sa tubi accita din face ji jogoda face gonga yankojo. Mais si ko face ji a jogoto double face. Kala mo fottuda e mum a hollay mo face mo woni dabbude on. Wadi yalto e wigol mi yida dum ko wada am PN josi o nani dum o jettay muluwal ngal wonda dabbude ngal yida ngal muluwal wona kanko yida on neddo wona kanko ayu e mo non sa yi mo dañande a jangay lawula shimi anduno. Donc, tu n'as jamais aimé le PN. I love him. What? You know him? You never saw that man, that woman. Ayal Mohand. Nyande oima hinola. Laula.
himi anduno jam fikela andamo kanko no monduma ko du wiyete shaytanul insi ko shaytan banadama kanko mo sutima anga sutaki koko o woni e nyembude gon ko dum anduda ko dum o suttimma wona kanko ko a suttinaɗo c'est tout kon wi ko ni falira menen de men yiɗa ɗum menen de men yiɗa façon ni menen de ko men ni o ƴetta on forme o suttine o yaajinane o nundane o weeɓitane o naɓe ka kammu ka leydi na kanko no giggol yiɗande kono giggol a yiɗa e hoore ma taw si yiɗa goɗɗo ko ɗum woni giggol ça se partage kono sendotoɗa e goɗɗo hay anko a mara par ce que siɗa yiɗi hoore ma a wondata e PN parce que mission PN c'était détruire complètement mission pervers narcissique voilà mission ɗiɗi c'est la destruction totale économiquement socialement kono non ko ñalande mo habbi ñalande de ngara ñande tawi a wawata wonde ɓawa makko ɓumson dépression mentale miɗa yiɗima ko giggol yiɗande kono giggol koye ma fuɗɗoto no woniri noon a jaɓata pettum yiite mema ɓandu ma no hiɗa yiɗi hoore ma jaɓata PN warɓe saggina a jaɓata si tawi hiɗa warbede hiɗa saggi no mbiɗa yiiɗi hoore anta koto giggol seede mi haari ko luttude jooɗi. Merci Senatou Diallo, Mamadou Lamine Baldi, merci à tout le monde. Partagez le live, nous sommes ensemble. On avait un petit souci de connexion. Hino ko duwaɗa faamude an jombaɗo ka PN jo, hino ko duwaɗa faamude an jombuɗo PN, hino ko duwaɗa faamude an wonɗo gollude e jungo pervers narcissique. Je vais te dire ça clairement aujourd'hui. Là, bane poste. Mi waɗani ɗum détail. Siko woni tun hitande be si men feññini gundoji go hitande be ɓe ƴetta e forme go kadi. Ça ce sont les anciennes méthodes, mais mi livre ɗi ɗo dat majjilani. Kala relation mo PN jo woni e muɗum kala relation mo yiɗa PN jo naati e muɗum ko transaction o woni waɗude o juloto woni non si o jombe si o heɓe ko baba mama ko biroma si on golliday woni kala relation c'est-à-dire ko ɓannidirta yimɓe wiyete relation dewgal no ɓannidira yimɓe enɗan no ɓannidira yimɓe jiidagol no ɓannidira yimɓe golle no ɓannidira yimɓe kawtal no ɓannidira yimɓe kala ɓattodiral kala huwodiral ngal PN jo pervers narcissique naati e muɗum ko e ngengu o woni transaction ko an woni wiide ko moodi ko ɓengu ko enɗa ko patoro kanko ko e ngengu o woni o perdata non goy mo yeeyi ko mara kombo perdi ko yeeyi ɗon perdi ka ko sowduɗo perdi ko wonuma yeeyide ko mo jogaki mo wawi wa karam ko baati sa fotti karam ko baati himo yeeyide ko jogaki kombo perdi sa fotti yarnaka ko woni woni yeeyide ko jogaki kono wonma sowdinde nagge jonno may kala relation mo yiɗa PN jo naati e mum ko ngeegu
ngengu ko honɗum firi andu sa'i be haray kanko dow himo ɗaɓɓitude ko o tonoto nder ton o perdade kanko ko woni e ɗaɓɓude koko o tonoto banko ka woni wiide ko moodi ko ɓiɗɗo wal janna sodaɗo ko an woni ton ko diina ko an woni ton ko musidal ko an woni ton mi heɓanimo o heɓanila ko an woni ton kanko ko transaction ko bourse wonɗo noon gollirde noon ko neɓama yaawa o tonoto o siiɓoto ƴiƴam maɗa. Merci Mamadou Salif Diallo. From London, merci Joma Singon Aboubakar. Abdul Hakim Ba, merci depuis Brazzaville. Depuis Congo Brazzaville, Brazza. Ko neɓama yaawa wonɗo ɗaɓɓude tono o hettay tono makko kono noon e beteke so tawi ko woni e yeeyude kon himo jogii no sitti mew joggaade joni ko soodo won perdata a perdi bandira ko a perdi musidɗo julɗo ko ɓengu ko nene ko baba ko politique ko foin ko fond so faali ɓe siiɓoto ko ɗum wiyete ñanne ka nawna selli ɓe yara ƴiƴam maɗa mo yara jawdi maɗi mo yaray biyenji maɗi mo yaray cellal mangal mo yaray ha ka ƴiye mo siiɓo mbuso makon sintere yurmede be en jogaki ɓernde makko nden no waywa hayre granite noppi makko ɗin no waywa maadi ngandi makko nin ko jaañe woni ton wono wajade ina wawi wajade Allah wi mo andi Allah nelaɗo wi naniɗo aɗa mo andi nama a majji ko ala noppi no waaje mo ala ɓernde no faama coofoti a hombayno nden deftere contact nawna selli thérapie mi holle A plus B comment s'en sortir mais c'est payant et tout est privé ɓe bonnay confiance mo marɗa o ɓe siiɓotoma haron ka andutude hoore ma ɓe waɗete ɓe liidete adnan fof yiye naawi ko giggol giggol cowgoti ko ɗum waɗi sa seedi e PN jo merci Adama Balde depuis USA ko ɗum waɗi sa seedi e PN mi anda siko PN wonduɗami mais ko neɓama yawa so gaynima huttude kaka puɓel waccay ma e si tono lanni ko honɗum won to si njula yeeyi ha ko yeeyete ko lanni ko no watta irkit o yana hon ɗum marchandise go fi hon ɗum fi tono ko ɗum PN jon si o yeehi o heɓoyimo o wonda woni ko debbo gorko jombima woni ko gorko o jombi debbo an hutta ɗon waynodiraɓe mum wota nawlu on debbo ta nawlu mo ma wona jaɓi woni si ta nawlu ka adinaɗa ɗon wota nawlu no arede ko hutuwatul seytan ko seeɗa seeɗa okja ka rewnaɗa ɗon on kadi ko ɗon wona rewnede on love chéri ko hollaɗa ɗon ko ɗon wona fuɗɗede ko pasa paata hawju kon nawlanta si ñannejo accitima mo nangi pour wago kon an nawlanta a joƴalta o e a fiinaki docteur ɓen dow ronki moccoɓe ɓen ronki
ta sikku PN jomo wayno ndirɗa mum gon o sanzata ɓe yaada e mum ka gaburu ko hay surra e ɓe ɓen haɓay siiwa ton furo e PN jo ka nder mo ukkede ka gaburu haɓete siiwe ton. Il est toxique naturellement ko yiite woni e makko. O sanzali wota sikku il est heureux, il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse. Wota ɗum hode o ñaña ta ɗum janfoma. O sanzali o weltaki o ɓuttina ko technique goto petto jogi o créé woni image mo oɗa faala o créa personnage ko tournoɓe film. Si film on welima o régle o yaha. khutuwatul shaytan ko khutuwatul haw jago e kanko bay c'est un vrai acteur mo joue de marde ka rewnaɗa ɗon ko ɗon on kadi rewnete. E bete ke welto an a yalti ka kaso, e bete ke welto a yalti ka camp de concentration, e bete ke welto a yalti jahannama. Mais ko ɗum wonɗa accude nawla ex-ma PN jo ɓengu makko. Mais tu es malade, c'est que so faali woni ko ɗum waɗi sa yi Allah no adina goɗɗo terto no ko sara o suɓi goɗɗo sayit abandonné on yana goɗɗo nawla non andi on kan no sayede ka saɗa ɗon ko ɗon on sayete mais ko sayi an ka fuɗɗode wona non fuɗɗorɗo wona saygol fuɗɗoroɗa ko mawlede ko fodede ko pooɗede ko waccede ha fotay no yeli wawgol woma hande fo no wi subhanallah. Ñande bani adama découvri ko wiyete double face. Ñande PN jo holluma face makko gonga yankojo. Ça fait mal. Ça fait mal parce que goto wawata holade. An ayi on face cachée. Tu as vu le vrai démon, mais malheureusement woɓɓe kadi jaɓata. Innano wona kanko ko guerre bibibi e waddume e watti on wona kanko non ko kanko non konko hol parce que masque jogagol ɗum no salte. Entretenir une masque ça coûte cher. Il est fatigué o gaynidi e ma hunde lutta kono ƴettanta masque bunjum a yiiwo kala yiwɗo double face faasi ha on no mari ko fillo. E bete ke si tawi on heɓanalimo ma o heɓanalimo no sitti mais si tawi ɗon kadi a naati ɗon woyi no yurmi kaso e nder kaso a yalti bete ke kaso makko ngon heɓi ɓen ko kaso go kadi ko ɗum waɗi il est très important de vivre dans la spiritualité, de vivre dans l'éveil. Gandal et éveil na lawol gotol. Détrompez-vous. Ina wona gando hara tu es le plus bête du monde, le plus sauvage. Mais sa woni un homme éveillé hay si gandal mangal ɗuɗa areɗa jogui torso mako non bonoji ɗi jakkata non un PN un pervers narcissique si o fondi e ma o takkoto a yata yimɓe goɗɗo are nokkure tum ɓe muta. L'énergie positive que tu supportes pas.
o peni ko yata wona wonɗo ɓe ukkodirta e mum ɓe captay des personnes de bon cœur yimɓe marɓe ɓerɗe moƴƴuɓe yimɓe yurmeteɓe ko ɓen ɓe captata kamɓe kadi par ce que ɓe jogaki kamɓe ɓe ala yurmede ɓe ala ɓernde moƴƴere donc ɓe wawata yawde neɗɗo wawɗo wa maɓɓe ndiyam wulla ɗaɓɓitata ndiyam wulla donc o ɗaɓɓitay mo ndiyam mum ɗam ɓuuɓi heɓa ka o suuɗo ber ko wonda ton ɗon ko ndiyam ma ɓuuɗa ɗan o wulna ɗan silanni wulde kitti mais o waccide gokkoy o waccide kadi e ɓiɓɓe ko wulnane kadi ha maya haalnan ɗum hunde wotere solution on fop si a seedi e peenjo a ñawdi 99,999 probléme ma si a wondi e peenjo siɗa faala ko imam on makka du'antoma kaka jahannama wonɗa Allah walle hara amma yaali on alhaali na ɗum sa immitoyke yiyoyɗoma darga wo inna ene est ce que ono onaga jahannama itta ɗo gadda ɗon ɗo inna no na to gardnami few yiiɗoma o inna ye on naatoyi ka yiite on ɓe addi on si goɗɗo wi'ima himo soñji immorde e pn hoolo wona jinna wona ñanne wona mbile c'est un être humain mais démon menta sheytanul insi c'est un démon humain wala ɓernde wala noppi o anda sona intérêt hum makko kum donc aray kala no de yewtere men menen weltano kala ƴettuɓe tammum jenti nawna cheddi thérapie e wi ka yewtere men arannere a ɗaɓɓita Allah taw yaw janga Qur'an yaw janga tawhid anda ko hombo taguma janga tawhid anda ko fi honɗum ndu ɓandu tagira janga tawhid anda taguɗon ko honno mo wayi nanda e bani adam deɗa gayna ɗum ɗon ko hoorema yiyata janga noon fi hoorema a naatay tun janngol fi hoorema automatiquement yiyamo kanko ko ɗon tu wawata daɗude baatine ko ɗon wawata dadde mbile ko ɗon wawata dadde nene pervers narcissique baba pervers narcissique heɓay ɓe ɓikkoye fi ka fawto sa naniri mawɗo ma no inna wakkilo sa heɓi ɓiɓɓe a fawtoto koye ɓikkoye haray soofita tawi ko heɓiranaɗa ko fi ka goɗɗo fawto waray a gaynade ɓay sa heɓali ardata il faut casser ces règles là il faut casser ces règles là andim pervers narcissique mawɗo ma ko kanko duwa remde ñaama an kadi rema ɓiɗɗo ma on ñaama c'est comme ça ndaare jolli ɗi ndaare condu ko kayru immoto yaha ɗaɓɓa baɓɓati ɗaɓɓa foññe ɗaɓɓa kaaba ara ñammina ɓikkun mum wona ɓikkun ko garata ñammina nenir jamais mi innali wota danko mawɓe maɓɓe je ne parle pas de ça mais si règle arano on bonnama à la fin on heɓoyta hay ko danko mawɓe mum ɓe par ce que buy sakkitora e murtukol haɓana o yitataɓe ko mawɗo on taw duwa jonnutude paykun kun haqqimo si ɗon jonnitaka konno neɗɗo wonirta neɗɗo a investissa le ɓiɗɗo ma qu'est ce que tu veux récolter si c'est pas la sorcellerie a jannali mo miti a dankaki mo ane almi qu'est ce qu'il va te donner yaw yeeya drogue yaw halko c'est ça de mensonge le vol la prostitution ñande wara wiyata ɓiɓɓe mum ɓe ki barki ki yo ton ɗo no barka hande koko gollano hanki kon wona gollede hande daskude poɗugol jikrol no barkinɗina kon il faut travailler sors de la sorcellerie cannibale
merci Aboubacar Diallo Dogome mene weltani kala ƴettuɓe tammo jentinawna Selli Sawdani mene weltani kala wonɓe sponsor kala wonɓe soutende au page amen ɗo Pa Mamadou New York actuellement il est en Guinée monsieur Thierno Diallo États-Unis et Seydi madame Seydi merci beaucoup monsieur Salou depuis la France qui nous écrit tout le moment madame Fatou Baldi depuis la Belgique madame Diallo Hassanatou depuis la Belgique aussi. Salut à tout le monde, ceux qui sont en Guinée, à l'extérieur du pays, qui soutiennent la page de Nalo City. On a merci, monsieur Mamadou Salih Diallo, Orange, merci beaucoup depuis Dabola. Salam alaikum wa rahmatullah.